Kapaksa, iya mah kapaksa. Namun buruhan Mas Udi aing kieuan. Mending keneh molor we aing di imah. Tapi da aing mah meureun ari teh kieu. Aing di imah ngandoni ku guru terus ya aing kumaha moren entong moren entong moren moren lah cobaan sakacruk dua kacruk mah. Cai lagi herang nih sudah ini lagi sudah tadi bahan naon bolong nih pokoknya ada lah kita terlihat lagi aduh pokoknya telah ngajar ieu naon euy? Ayo, miluan atuh. Ayo. Woi, keur nyarian naon maraneh? Keur nyieun pepeletokan. Bukan. Ya, eta maneh kunaon papalincingan? Aya ngising. Ngising di sia mah hirup teh. Ya. Ai si olot ka mana nya, Eung? Tuh, Neng, kan itu nih si bolot tuh. Tuh, tinggal itu karena oh, nih itu si olot teh. Ya urang ka itu bro. Ayo jalan tuh. Ayo, wan pi. Yuk. Bro, si bolot. Itu buat kenal. Euy. Woi, olot sia keur naon di dinya? Oh, sia keur naon di dinya eta gorek naon? Pagawean we. Keur naon we, urang mah bebas. Bebas hang dibekok si olot. Oh sia Bakok aing sia. Kan bere bekok colok kan, bener kan? Tuman. tah rasa jeruk. Tah rasa apa? Kar bere bekok colok kan. oh no Apaan anjing? ya kemana sih ke ya wah itu nih molor nih kakak molor aduh aduh ya kelakuan si kebluk kita ngori kakak molor ya kebluk udang hari si lain itu kebon beres kan tuh teh kebun kebon aja kan sekalian tak panjang kata itu tuh sekalian koren tanya iya tuh korea dan ini kan kak aduh ampun benar ya si kebluk beres kumaha ya teh oh balik sakeun tadi tuh dirajokan. Mana keluar beneran. Dulunya eta was leungeuna. Coba jalan ini. Nah, kayak kita rojokan dah. Tuh.
benang tuh. Mana lepas ya, Lin? Ayah. Mana kemana? Lupa sih kemana? Buru jangan di buru. Woi, orang ngeluan atuh. Buru kaji. Bantuan buru kaji. Bantuan. Ayo tuh. Ya. Rekan jelebok. Walah, astagfirullahaladzim, ya kebon. Ini acak-acak iya. Masalah deh ya mah ya. Parejuh jika nanti iya mah. Aduh, tadi nggak semua balad naning tuh. Abrik waing, masih keblok di luhur tuh. Cireg ngored, beres. Ngolor ya mah ya. Aduh, ya mah ya. Aduh, bener mengkawarah ya pejuh ya. Kalau caduk di dia ngaledek ka aing. Keur mah kebon itu diacak-acak. Meluhur kan beres si keblok tuh. Goblok ieu mah manusia teh. Iya, nih jika nanti pejuh ngawaduk teh goblok keur ngadat aing pat sia. Ayo,